Fort Quarter sunga mission story iningai jingma bangwin kumsom thumle kummi ahena mi zaget baptisma chansa Francis Kitipa testimony iningai inasai deu ahi Francis Kitipa hi mi zaget tabang hi baptisma Kenya gama chun ahin nei pi tan hi ama hi kumsom thumle kumni ahi wang hin 70 Adventist Church ahin na to na nei pon ahi azi to ama hi anyawa pan in hawin la akai ko in ama hi yeri kiti Kenya gama hung khangle na hi in apa hi kyal ngoi ching ahi na hi anu lapa hi haw chum chum ahi in ahi wagin ama hi hichi hawbung ajulut ding agyal di pon ahi chapang cha hi wang hin second hand kyang ko ahin zo in business ahin bolta na hi business ahin bole na hi le non Christian preachers phabep to ahong ki hetawin mazong amoho umna hawbung a chu umdi tia hi le agyal thai di pon ahi nikhan hi hichi non Christian preachers hochen dialogue kiti meeting khana zawding in aga chitawin ahi hichi dialogue kiti meeting chu agam thunai ho phalpi na nuya thilki bol ahi hichi aga zawachin Francis ong hi nasata in kidang sana lungthima hin nei tan hi azi chu non Christian hoin jini kiti chungchanga doi thu aphat dan le aphat lo dan chungchang ahin sayo hi ama hin nasata in kidang asan hi non Christian preachers hochen hichi jini kiti ho chu amho bunga azaw ho bo chu apha hin amho bunga azaw lo ho chu aphalo hi bi ati na hi le Francis ong hi hawlebe chungchanga he na thasam ta hi wangin ta sanna nei pon hi a dialogue meeting a ki chai pha chun Francis in Christian preachers ho khada dongin ipi hawbung na hiu ham atia adoa hi le mi khachan kei ho hi 70 Adventist ka hiwe a hindi na hi le a second hand zo na ahung kile a hindi si khada dongin na hi le Adventist kiti hi ipi sai na ham tia doa hi le hi mi pa chun Adventist kiti tu satanic hawbung ti na hi aze tu am ho hin sahim chungchang nasatai na kit aki Halloween alu chunga aki nei ti ho hi nasatai na aki Halloween tin asai pi ta na hi le Francis ong hin Adventist hong hi ti chu anom to pon hi ahi wanga thaget ta banga chi zo hin Francis zong dialogue kiti meeting achum khat azaw na hi le hecha chum Adventist preachers ho hin Bible mangcha hin thu a hin sai ta wen hi le hecha chun Francis ong hin nasata in alung thema hin tong kha in azi chu hechi Adventist ho thu sai chu di asa khe jing in hi heti chun ama le aloi mi thum ho chu baptisma ahung chang ta wen hi Francis baptisma chana hin ama hi kumsom ni ahing ta hezi chun Francis in zong kin loi ta a pathin thu sai ding hi lunglut na ahin nei ta lekha ho ahin ki cho in DVD ho ahin ki cho in heti chun pathin thu sai dan ahung ki zil ta na hi kum khana hin zo hin ama in second hand zu ho chu ahin ki zu to in tam zo sia achi in pathin thu de chun aga sai phong ta na hi aban dile non Christian ho to he de chun dialogue meeting chu anai jing oven pathin thu asai khom jing oven hi pathin thu asai khom jing oven hi le mi phabem hi baptisma chang ding in Francisco ba chun hong sai ta wen hi Francis in zong he ji baptisma chang dinga lungyal anei nei ho ko ma chun Adventist hobunga baptisma la ventin ahin sai pi ta na hi Francis in asai na chun ke ho in hitia pathin thu ka sai jing la yo hin pathin thilbol theina ke ho chunga hin akimodo the ina hi tin asai jin hi aze chu hichi ana to na wa ko na hi mi songa ta bange baptisma chan ding ti lungyal ahin nei ta wen hi mun khanai hin non Christian clergy hoin Kenya gam lailunga Nairobi kiti munapat hin preachers na sata ta ako oven Francis to debate nei ding in hiti chuna kau ta wen hi nili sung debate hin nei oven aninga ni hin non Christian preachers ho chun a member ho ko ma hechita bang dialogue meeting hi anazaw ta po bentin thupi na nei ta ni hi chuzong le hechikyu jong Halloween police ho jong chun Francis chu kang sung chu adal ha ding in asai ta wen hi Francis in mi koi macha baptisma achan sa lo wang win 7 Day Adventist Church hoin nasate pacha na anei wen chuzong le abo jompe ding wen jong asayo wen hi July 2018 ko mahin
Francis zong dialogue meeting chu ahong zau ke ta na hi le hechi mun chu mi tampi non Christian analut na mun chu anahi Francis in zong Bible study a hin nei pi ovin heti chun pathin thu na satai na sai na hi le heti town mi ho zong chu na satai in pathin thu het na hin nei ta win hin official ho chu ahung long hang ta win hi hezi hin Francis hi mading ti thulu na hin nei ta win hi Francis hi a hin man ta win hi le ama zong police station na atau jing lai hin pamlanga mi phabem hin Francis chu alha do dewin police hall ko ma chun nge na hin nei ta win hi ama hi thu sei zom sa jingowin aji chu ke hon jong pathin thu ta het na ka hin nei ta win hi police hon jong alon aji het lo phat hin mi pi ho nge na dung zui chun Francis chu hin ha ta win hi Francis chu pungkal nga zowin kha do in ta na hi ama hi amo ho kam sum simin 10,000 shillings kiti US dollar zakhat apiu wen hiti chen a hin tha do ta win chu jong le mi pi ho cho a ki hen ta win hi Francis jong abo ngei ma bangin lampa ma chun pathin thu a hin sei ki tain tu bang hin ama hin prophecy lam asai ta na hi prophecy thu asai phan hin mi somni le mi sagi hin baptize sang ding a hin sei ki ta win hi Francis in hiti police ho to buina ka nei uba police hon ei ma no chu mi pi ho in Jesus Christa melmo nom na lungthim a hin nei zo vetin asejen a hi heti jin phal ahung ti chen a hi le Francis jong hin zile cha a hin nei in azi a cha te ho to tanglo helen pathin na a hin tong win a hi chujong le advantage mi phabe min am ho yen sung cho ki thu pi win a hi Francis in pathin hung na dinga hi mi zo si hi pastor hi khel ngai poi ati na hi tunia he chite samania ko na Israel do thayo chu ipiham itia hi le hobung hin thu asai na dinga hi e hon imacha na ito ngai pon a hin la mi zo si hin Jesus Christa hung na ding isai so ke dingo hi pathenin phathei bo pitaw